Bidasubirwaho rero Alliance Fleuve Congo M23 igiye kwagura imbibi zayo aho irakomeza kugeza Kasai ndetse n'ahandi hose yagiye hatandukanye nk'uko byatangajwe na Lawrence Kanyuka umuvugizi wa AFC M23 mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri telefone nk'uko tugiye kugaruka kuri iyi nkuru yose uko yakabaye twihuse. Umunyamakuru yatangiye agira ati umuyobozi ushinzwe itumanaho mu ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23 bwana Lawrence Kanyuka yasabye abaturage bo mu ntara zo mu burasirazuba n'amajyepfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane abo muri Kasai kwitegura kwakira impinduka mu mutima no mu biganza bifunguye zitezwe kuzazanwa n'uyu muryango mu rwego rwo kugarura ituze n'iterambere muri ako karere k'imisozi miremire kamaze imyaka myinshi karirengagijwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi yabivuze mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku murongo wa telefone aho yasubizaga ku birego biherutse gutangazwa n'umuvugizi wa guverinoma ya Kinshasa Patrick Muyaya wari washinje AFC M23 gukwirakwiza amagambo y'urwango mu baturage. Lawrence Kanyuka yagize ati murakoze cyane bwana munyamakuru ku bibazo byanyu, biratangaje cyane kubona ibirego nk'ibi bituruka ku muntu nyine wubatse politiki ishingiye ku magambo y'urwango. Uwo Muyaya asigaye ari mu bantu batangiye slogan isobanura ko bamwe mu banyekongo ari abanyamahanga. Uwo niwe n'ubutegetsi bwe bakomeje guhembera urwango n'ivangura. Ubwo buryo bwo kubita abanyamahanga nyine uburyo bwo kubiba amacakubiri bwatumye abantu benshi bicwa bazira gusuko basa cyangwa inkomoko yabo. Hari naho byageze ku bikorwa bya kinyamaswa nko kurya abantu mu migi nka Goma ndetse n'ahandi hose hahegereye mbere yuko AFC M23 ihafata ikabohora abaturage ubwo yahirukanaga ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa muri iyo zone yari yarigaruriwe n'ingabo zifatanyije n'iza leta harimo iz'u Burundi n'abacancuro b'abanyamahanga. Lawrence Kanyuka akomeza agira ati ubuyobozi bwa Kinshasa burimo gupfumbatirana iterabwoba abafatanyabikorwa babo barimo umutwe wa Kodeko Wazalendo barakica abaturage b'inzirakarengane bakabibasira mu bihe bitandukanye. Ubu Kinshasa yahinduye uburasirazuba bw'igihugu nk'inkambi ya karengane n'imirongo bitera ikibazo gikomeye cy'ubuzima n'ubutabazi mu gihugu hose. AFC M23 yihanganishije abaturage bo muri Kasai kubera imibereho mibi baterwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ako gace kabuze ibikorwa remezo gafite impfu nyinshi z'abana bato, inzara ikabije n'abantu benshi bahunze. Ibi byose bituruka ku kudahabwa agaciro n'ubuyobozi buriho. Yongeye ati ndashaka no kuboneza ubutumwa cyangwa kubohereza ubutumwa bwihariye ku bavandimwe bacu bo mu ntara ya Kasai, Kasai Lomami, Sankulu, Kasai Centrale, Kasai Orientale n'ahandi hose hakiri maboko ya leta ya Kinshasa mube mwihanganye. AFC M23 iracyahagaze ku ntego yo kugarura ubutegetsi bw'igihugu ku rwego rwose rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuzashyiraho gahunda z'iterambere rirambye n'ibikorwa remezo bigezweho kugira ngo abaturage bongere kwiyumva nk'abanyekongo mu gihugu cyabo. Lawrence Kanyuka yasoje agira ati ubutumwa bwanjye bwa nyuma bugenewe abanyekongo bose bagihora mu butegetsi bwa Kinshasa. Mwihangane kandi mukomeze kwizera AFC M23 izakomeza guharanira kugarura ubutegetsi bw'igihugu ku butaka bwose bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru asoza yagize ati ibyo byari ayari amagambo ya Lawrence Kanyuka umuyobozi ushinzwe itumanaho muri Alliance Fleuve Congo AFC M23 wasubizaga ku birego bya guverinoma ya Kinshasa anahamagarira abaturage bo mu ntara za Kasai kwitegura impinduka avuga ko ziri hafi kuzagera muri ako karere. Ngira ngo rero ibintu bifite icyo bisobanuye nk'uko mu byiyumvira rero ibintu birakomeye cyane. Ibintu bigiye guhindura isura aho Alliance Fleuve Congo imaze gutangaza ko igiye kwerekeza muri Kasai, igiye kwagura imbibi zayo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Reka noneho duhite tujya ku kiganiro
umuyobozi w'itangazamakuru akaba na minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Meya yagiriye kuri LFI n'ikiganiro yagiranye n'abanyamakuru nyine ba LFI igitangazamakuru gikomeye cyo mu Bufaransa. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Jusqu'à la semaine dernière, vous faisiez du retrait des troupes rwandaises du Congo le préalable à toute signature d'accord. Mais vendredi dernier, à Washington, vous avez finalement signé un accord de coopération économique avec le Rwanda pour le développement futur de la sous-région. Pourquoi vous avez changé d'avis ? Umunyamakuru yatangiye asuhuza Patrick Meya ati mwaramutseho neza bwana minisitiri. Patrick Meya ati mwaramutse neza. Umunyamakuru ati kugeza mu cyumweru gishize mwe mwaragize kurwaho ry'ingabo z'u Rwanda muri Kongo nk'ishingiro rya mbere ritayegayezwa mbere yuko haba isinywa iryo ryose ry'amasezerano, ariko kuwa gatanu ushize Washington mwaje gusinya amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu n'u Rwanda ajyanye no guteza imbere akarere k'ibiyaga bigari. Niki cyatumye muhindura umwanzuro? Patrick Meya ati twashize umukono kuri ayo masezerano bitewe nuko habaye intambwe imaze guterwa. Hari intambwe imaze guterwa mu by'ukuri, habayeho kongerwamo igice gishya mu masezerano, kandi muri icyo gice hashyizwemo mu buryo bweruye ko gushyira mu bikorwa gahunda z'ubukungu zishingiye ku bufatanye bw'akarere bizakorwa gusa nyuma yo kuzuza ibisabwa mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'iby'umutekano, icyo bita konopsi kireba ibice by'ubufatanye bwa gisirikare byavuzwe mu masezerano yo kuwa 27 Kamena. Ayo masezerano avuga ko ku ruhande rumwe tuzita ku kibazo cy'abarwanyi ba FDLR, naho u Rwanda narwo rugakuraho ibyo bita ingamba z'ubwirinzi. Mu by'ukuri ni ukuvuga kugabanya cyangwa gukura ingabo zarwo n'ibikoresho bya gisirikare biri ku butaka bwacu. Twebwe turimo gukora ibyo twiyemeje kandi nabo bagomba gukora ibyabo. Umunyamakuru ati nk'uko bivuga ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu rishingiye kandi no kukurandura no guhatira abarwanyi ba FDLR cyangwa abanyarwanda bose bari ku butaka bwanyu gushyira intwaro hasi. Ariko se mu by'ukuri bwana minisitiri, mwigeze mushyira ku ikarita aho barwanyi bari cyangwa mwagaragaje aho barwanyi bari? Mwatangiye kubambura intwaro? Patrick Meya ati yego, hari umurimo wakozwe n'ingabo zacu mu rwego rwo gutegura iyo karita mu duce dufitwe n'ingabo zacu. Kugeza ubu tuvugana hari impuguke za gisirikare ziri ku butaka zitegura gushyira mu bikorwa icyiciro cya mbere cyo gusobanurira abo barwanyi kugira ngo bitange ku bushake nk'uko biteganywa. Ariko nibaramuka banze tuzakomeza mu cyiciro gikurikira kugira ngo twemeze ko twebwe twujuje ibyo twiyemeje. Umunyamakuru ati ese inama y'abagira neza yabereye i Paris kuwa 30 Ukwakira ushize yatanze umusaruro mwari muyitezeho cyangwa mwaratengushywe? Patrick Meya ati ntitwavuga ko twatengushywe kuko habaye ubukangurambaga bukomeye ku kibazo cyacu cy'ingenzi cyane, ikibazo cy'ubutabazi bw'abantu. Icyo gihe ibikenewe byabarirwaga hafi muri miliyari 2 z'amadolari, naho Paris yemeye gutanga hafi miliyari n'igice. Ntabwo ari byose twari dukeneye, ariko ni intambwe ikomeye kandi twiteguye gukomeza gukurikirana uwo murongo. Umunyamakuru ati murateganya gusinya amasezerano rusange n'abarwanyi ba M23, ariko kandi uwo mutwe ngo uri gushishikariza abantu benshi harimo n'abacamanza kwinjira mu butegetsi bwabo bwo mu duce bafashe. Mubivuga iki? Patrick Meya ati ni ibintu bidashidikanywaho. Minisitiri w'ubutegetsi n'ubutabera yarabivuze neza. Ibikorwa nk'ibi bikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bityo bifatwa nk'iby'ubusa. Twebwe rero tubitaho umwanya cyane cyangwa tubyiteho kuko ibyo bikorwa nta hazaza bifite. Umunyamakuru ati ashize amezi arengane aho ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi Kongo n'u Rwanda basinya amasezerano ya mbere y'amahoro i Washington kuwa 27 Kamena. None se amasezerano y'amahoro arambye azashyirwaho umukono ryari n'abakuru b'ibihugu byombi, Perezida Felix Tshisekedi na Paul Kagame, mu ruhame rwa perezida cyangwa mu maso cyangwa ku buhuza bwa Perezida Donald Trump i Washington?
Patrick Muyaya ati ndumva biteganyijwe ariko ni ngombwa ko ibisabwa byose biba byuzuye. Kuri twe ikintu cy'ingenzi ni ukuvuga mu rurimi rwa diplomasi ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, ariko mu by'ukuri ni ingabo zarwo n'ibikoresho bya gisirikare biri ku butaka bwacu. Nimara gukurwaho perezida wacu azaba ashobora kujya i Washington gushyira umukono ku masezerano y'amahoro. Umunyamakuru ati none rero nta rugendo perezida Felix Tshisekedi azagira i Washington mbere yuko ingabo z'u Rwanda zitangira gusohoka ku butaka bwanyu? Patrick Muyaya nta gushidikanya ati yego. Ibyo twabibwiye n'abanyamerika bayobora ubuhuza, gukura ingabo z'u Rwanda muri Kongo ni ngombwa cyane kugira ngo dutere intambwe. Perezida wacu ntashobora kujya gusinya mu gihe tutarabona ubwishingizi hamwe n'abanyamerika koko habayeho ikurwaho ry'ingabo z'u Rwanda n'ibikoresho byazo. Umunyamakuru ati kugira ngo ibyo bigerweho bisa naho mushyize icyizere kinini ku gitutu cy'abanyamerika, ariko ubu ko u Rwanda rwemeye kwakira impunzi cyangwa abimukira baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni mwumva ko Washington ishobora kubura uburyo bwo gukomeza gushyira igitutu kuri Kigali. Patrick Muyaya ati oya, ndumva atari ko biri. Perezida Trump kuva kera agaragaza ko afite ubushake bwo gufasha kugera ku mahoro. Yabikoze no mu bindi bihugu byinshi. Ku bijyanye n'igihugu cyacu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arabyumva neza. Murabizi n'umwaye idasanzwe Dr. Bruce yakomeje kugenzura ibyerekeye ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano, kandi nimukibagirwe ko hari ubushake bukomeye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubwa Katari bwo gushora imari ikomeye muri aka karere mu rwego rwo gufungura amahirwe y'ubukungu n'ibikorwa by'ishoramari bizatuma abanyamerika babona amahirwe yo kubona ibikoresho by'ingenzi ku rwego rw'isi. Bityo twese dufite inyungu zihuriraho, kandi bisaba ko u Rwanda narwo rukora uruhare rwarwo nk'uko natwe turimo gukora urwacu. Nuko Patrick Muyaya yasoje, umunyamakuru aramushimira ati bwana Patrick Muyaya murakoze cyane. Patrick Muyaya ati nijye ubashimiye. Ngira ngo rero murabyiyumvira neza cyane ibyatangajwe na Patrick Muyaya.